Drugačija. Postoji legenda da poslanik iz opozicije nije pio piće sa mrskim kolegom iz vladajuće partije. A Đuro, sjajan si bio, Đukice! Nisam se nada da ćeš mi ono reći, haha, kako si kvaran! Koje gleda skupštinu, a ne poznaje nas, reka bi, oči povadi smo jedan drugome, moj brate. Kućo stara, što ćeš popiti, ajde nešto, ne? Kako mi reče ono za fabriku i ono da sam ja ženi otvorio polikliniku i to, gade, jedan. Mora sad ti reći one pare da si lapi, iako svi znamo da je Sićo, nije si ti. Ali dobri smo bili, dobri, kakvi smo glumci, čoveče. A dobri smo bili, dobro, glumimo strašno. Dobro, ja tebe rekao za one iz svoga sela što si ih maskirao u Beduine da su strateški investitori. Haha, dobro sam ti ga odbrusio. Ali dobro, ajde, živio moj dobri, ajde. Postoji legenda da se jedan poslanik makar jednom oglasio u skupštini u toku mandata. Brate, srećan ti mandat, znači ušao si u skupštinu, lijepo se obučeš, imaš privilegije, samo što je osnovno, poslušanje, ako stane među meni tebe, nikad se ne javljaj za riječ. I ako te ko što pita, nikad, ni riječ. Kazali već, samo čuti i uživaj. Ja se već pripremio pozdravni govor, ipak se ja prvi put tu da me ljudi upoznaju. Ništa to, kući pročitaš, malo razradiš se sa ženom, sam sa sobom, neka ti to slegne pa ćemo vidjeti sljedeći mandat. Znači, ni riječ nikome, javiš se ljudima, pružiš ruku, kad krene skupština, ništa. I ako te prozivaju ono, ništa. Vidiš kako mi glasamo, kad mi dižemo ruku, diži i ti, ostalo ništa, brate, nemaš nikakve obaveze, samo uživaj. 4 godine već da ne progovaram, ka fikus ođe da šedim, jel? Skupština traje sat, 2, 3, poslije ćemo pričati, brate, kad izađemo. Postoji legenda da jedan političar nije dovukao i zaposlio svu rodbinu. Alo? Dobar dan, Milutine, jesi li ti? Rajko je Petrov, iz vašeg sela, komšija Ljubišin, naš Ljubišu. 4 kuće od vas u selu. Kako je Rajko? Evo, nije loše, mislio sam malo do Podgorice, pa rekao da vidim, jesi li još u ministarstvu? Jesam, koliko vas ima? Pa ja bi došao do početak sam, poslije 3 dana došli bi još 3 brata. Pa da vidiš neki posao, eto tu, vozač, portir za početak. Ne mora odmah fotelje. Može li obezbeđenje? Pa ne znam, ova trojica, boga mi, ovaj jedan je bio prvi u bačavanje kamena s ramena, on bi mogao, a mi bi ipak ono malo da se neđe malo prišedne. Security naveče, legneš, čuvaš, odmaraš, ka na stado da čuvaš. Pa dobro, eto nekom bude jedan na nas neđe uvalije tu malo veći neki stalež, može li? Ajte noća skrenite, čekam vi. Hoćemo li donijeti skoru pa ili šta god čega si se uželio reci? A uželio sam se, rodne grude donosi sve. Biće izmijeha, biće suve, pršute, svega će biti. Ajde i lijepo ćemo se obući, nećemo ti obraz kidat. Obrijat, sredit i krećemo prugom. Postoji legenda da je jedan poslanik pomno pratio tok skupštinskog zasjedanja. Probudi se, ajde, diži se, prozivali su te, diži se, ajde. Ko, brate, reći da sam za, mi smo za! Ne to, ne znam, pušti, trebaš da držiš govor o kapu, stani. O čemu govor, brate moj, o čemu? Kombinatu. Prodali smo ga, brate, kakvi govor, pušti me još pola sata. Što radiš ti to, brate? Igraš igricu? Si obrnuo pa izmenuo sam. Obrnuo se, brate, prošli put. Za, mi smo za! Postoji legenda da su svi javni nastupi jednog političara odisali kulturom. Sreća što sam ovdje za govornicom, pa kolega možete da me vidite dobro, vama govorim, čifute jedan bezobrazni, sram te bilo, toliko godina imaš a da lažeš ovdje, ovo je ipak skupština, nije ti ovo džade, si čuo majmune jedan, ma mrš bre. Molim vas, dajem pauzu u trajanju od 5 minuta, a vi što pratite prenos kući, znate da će to potrajati i par sati. Postoji legenda da jedan političar nije davao nemoguća obećanja. Obećavam da ću ako ne budete
učinjeli za ovaj narod što ste obećali. Na ulice izvest 3 miliona ljudi. Obećavam sad, pred građanima Crne Gore, da ću otvoriti barem 200 fabrika na teritoriji naše male zemlje. 4 fabrike čokolade na Cetinje, ne jednu, 4. S rižom. Postoji legenda da jedan političar nije tražio posebne uslove u kabinetu. Dobar dan. Dobar dan. Mene su poslali iz Skupštine da mi kažete što biste da preuredimo u vaš novi kabinet. Ovako, ovdje s desne strane ću jedan akvarijum, jedno 300-400 litara s piranama. Ovamo... Baš pirane da budu, jel? Baš, hoću vas da sam to volio kao mali piran, hoću opet ima sa piran, da je vidim. Nije problem, no, to možemo lagano. Hoću jednu čapru od međeda ovdje s desne strane, isto samo nemojte od bijelog, oni su baš rijetki. Ako može ono... Ne, bijeli... Ili ako vam se slaže uz bijelu plazmu, ali naćemo ga. Može, odgovara mi. Nije problem. Pa hoćete li podnoge da vam ga stavimo, da vam nije zima? Nazi da se šetim komšije sa sela. Postoji legenda da je narod dobro razumio što je jedan političar zapravo htio reći. Pa ako me pitate kako sam u smislu da li sam dobro, onda vam mogu reći da sam veoma dobro posljednjih dana, šta više čak i odlično, mada me malo kosti bole valjda od godina koje su iza mene, to jest iza svih nas, jer dosta teško je bilo i mi smo to sve preko mojih leđa prevalili. Ali kad je narod i država u pitanju, dosta mogu da izdržim. Ako me pitate u smislu da li sam dobro u vidu političkog angažmana, onda nisam baš najbolji jer situacija nije baš toliko dobro kao kod nas, kako se prikazuje. Jer kako kaže stara flamanska poslovica, nije posao ako se krene od zore da se radi ako se do večeri ne završi, ali ako sretneš u podne nekoga, možeš to i sam da odradiš. Sve u svemu nije loše, ali može i bolje, jer dobitak je to što nam treba i to da moramo da izdržimo zajedno, to je sigurno jedna jedina istina. Reče jedan pjevač koga ja mnogo cijenim i volim, Riblja Čorba, život je neka civ, neka žut. Drugačija